Negosiante balung ia mercado fon tuanau município Baucau tem que fating negócio tambah durante la ia compradores sosasirnya sasan. Negosianti Catarina Batista hateten politika autoridade município Baucau muda negosianti sira husi mercado tuan hanesan Basecamp no Vila Nova ba mercado fong tuan nau halo ona tinang ida mabe negosianti sira lahetan rendimento dia. Sente triste, dalla Roma langsung sa ametanis. Mas kareta motor lorong seluk lamai nene. Lamai. Governo nene capacidade iakari antau alu terminal, alu ke terminal. Nema kareta motor mai, maseluk mai para ene sosamina sasang. Estrada mercado nene mahalo. Ne ladia lorong seluk kareta lamai, kinta dumi kuma kareta mai. Kareta latama terminal laya langsung sebuah tidak nema. Losa barak takang. Tambane negosianti balun taka fating negócio, razão estrada husi rotunda Vila Nova ba mercado fon tuanau condição at. Nebe causa compradores sira labele to mercado fon sosa sira necessan. Dia mo sublinha, além de condição estrada, mercado tuanau mos la iha fatin para careta no motor. Nune compradores sira la he vontade ba sosa iha mercado fon. E sorin seluk negosianti Cesarina da Costa Pereira salienta prosesu muda negosianti sira husi mercado tuan ba mercado fong tuanau hanesang negosianti cooperativas ho autoridade município Baucau ho razão atu desenvolve cidade urbana Baucau mai be quase tinang ida ona sedau que progresso desenvolvimento pior liutan hamoso mercado tolo iha Baucau Vila foi impacto ba negosianti sira iha mercado tuanau tambah lahetang rendimento. Pindah mercado ni kami concorda tama desenvolvimento, mas bem kami concorda ba mercado halo batolo. Ida fanya pelem, ida fanya bundaran, no ida ia kotlam. Mas kami bele mais fa sosa aminia. Na estrada mos condição estrada mos ladia, na estrada que dia bebe so oras ni sersilau halo. Nebe kareta transporte mas dari rumah maine, dari rumah sira lakoi. Tambah Ya fating hanesang negosianti Felizmina Cabral sente triste tamba negócio nebene halo crédito osang husi Moris Rasik. Hafaing halo negócio hanesan fan modo maybe menos compradores for sosa produto nebene fan. Usi Moris Rasik, ne seman. Amput 1.500. Kondisi modo no be ampanan sana la dum pulian sana mas abis amin barak makne 60 barak. Aku também malata be mercado la sosa la dun sosa to quinta domingo sana memang poin mai quarta sábado sana memang misi po tun mai poin beranda to lorong bailet malata mira nebela la sosa. Liga o assunto ne Estel tenta confirma diretor serviço municipal gestão mercado município Baucau mai be la fo comentário. Husi município Baucau Thomas Reis STL News.